Don't forget to subscribe Jack Ringo Vlogs and support Pangasinan Vloggers. At sana magustuhan nyo po Jed Pangasinan Kalabat Makaningnan. Sana magustuhan nyo guys. Alright, let's go. Dan sama niya bulan si Teryo ya bukulan lanang yaw ni inom lanang yaw ni inom labitang kabusan akin unya so gabay ton bilay inom lan inom yan tuo aking untan so gabay tot bilay inom la inom Jed Pangasinan Kalabat maganang ya ang apoy trabaho to agaw-agaw yabot untan subilay agabay ni Tiryong ang apoy nununutun to basta't makainom mainom yan tuo ang isumpot niya igado dan sama niya bulan si Tiryong ya bukulan lanang uniinom lanang uniinom labi kabwasan akin unya sugabay ton bilay inom lan inom yan tuo akin untan sugabay tot bilay inom la inom Jed Pangasinan Kalabat maganang ya ang apoy trabaho to agaw-agaw yabot untan subilay agabay ni Tiryong ang apoy nununutun to basta't makainom mainom yan tuo ang isumpot niya igado Jed Pangasinan Kalabat maganang ya ang apoy trabaho to agaw-agaw yabot untan subilay agabay ni Tiryong ang apoy nununutun to basta't makainom mainom yan tuo ang isumpot niya igado. Thank you for watching. Sana magustuhan nyo. Don't forget to subscribe Jack Ringo Vlogs. Bye!